He whakāturanga matahihiri mā tātoa e ruku iho ana ki ngā hohonutanga o te mātauranga pūtaiao. He mahanga reo o te ao kua kawe i te kaupapa nei. Hei tā whatitiri te wake i naia nei ko te reo Pākehā me te reo Māori, etahi o ōna reo. He tīkina atu i ngā pūrākau Māori. Kia whakatairanga i te pūtaiao ki ngā tamariki Māori. Nā mai wā ko Michelle Dickinson tēnei whakāturanga i tito e kia nei ko mātātoa. A kua whakahono mātou i tēnei mea te pūrākau me te pūtaiao, ko hāngai katoa ki te tirohanga Māori, kia ngāwari ake ki te whāngai ki o tātou tamariki Māori. Mātātoa is this amazing bilingual science show that showcases Māori myths and legends and shows off some of the powers that some of these gods have through big science experiments. Kua whakawhitia tēnei kaupapa ako ki te ao whānui. Mō ngā whakāturanga ki Aotearoa, ka whakahaere hia ki roto i te reo Māori me te reo Pākehā. Hei tā te kai whakahaere me ū ki ngā reo o tēnā motu, o tēnā wāhi. We have a nano girl in each of those countries who speaks the language, so every kid can grow up seeing somebody who's like them and speaking their language. E ai ki te ripoata te tau huhu o te mātauranga, he nui ake ngā tamariki te tau tuawha, e eke ana ki roto i ngā kaupapa ako ki tēnā o ngā tamariki tautua waru. Ko tētahi o aua kaupapa ako kei raro, ko te pūtaiao. A recent report came out that 4 out of 5 children in primary and intermediate schools don't have sufficient knowledge of science to actually thrive in high school. And we've seen that actually that inequality is coming from our regions. Hei tāna anō ka tahi rā te hikaka o te kai mātakitaki ki te whakāturanga nei. We do some really cool experiments that are explosive and huge, and they've never seen stuff like that up close. They might have seen it on YouTube, so it's cool that they get excited. Ko te wiki whakamutunga tēnei mo te hōtaka nei, hei te ono karaka i te pō nei tūwhera i ngā tatau ki te whakāturanga, ki te taone o tā kiwira. Whatitiri te wake, te karere.